esker, etortzagatik, beti bezala, egingo duzue, hienek, audiziostean gaude. Oste polita, desberdina, ez? Herrialde desberdinetan egiten ditugun kontzertuekin, eta gaur hemen Lekunberrin eta Bultzaman hasiko gara. Batzuk, hasita gaudela irakasleak, hemendik ara, bakizue. Eta bihar asteazkenean eta ostegunean ere, Betelun, Leitzan, Gezuetan, guztietan, bai? Egongo gara. Besterik gabe, lehen, bakizue, pandemia aurretik instrumentuka egiten genituen audizioak, baina, gero, herriak ez nahazteekin batera eta herrika egitea erabaki genuen, eta oso funtzionatzen duela ikusi dugu, eta horrela jarraitu dugu iaz, eta aurten ere. Buenas tardes a todos, gracias por venir a las audiciones de la Escuela de Música de Aralar. Hoy comenzamos con la semana de audiciones. A lo largo de la semana están programadas diferentes actuaciones en los diferentes pueblos de los que forma parte la Escuela de Música de Aralar. Y hoy en concreto tenemos esta audición de aquí en Basagulo y también hay otra en Lekunberri. Y nada, también queríamos comentar que a raíz de la pandemia pues, se decidió hacer las actuaciones por pueblo, que es una forma de que ha gustado cómo funciona y por eso estamos aquí. Entonces, nada, vamos a dar comienzo a la actuación y para ello, para los primeros participantes, vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. ¿Está la verdad? Hilabete badagoela aktibitatez beteta orduan datorren 25ean, hartzako 25, Lekunberrin izango dugula bezbatza kontzertu ikaragarria, oso handia, eta bertara animatzen zaituztegu. Eta gero, apirilaren lehenengoan ere, Kataluniako beron gizitu da, Lal Penedez Eko Musika Eskolako ikasleak ere etorriko direla gura. Bale? Bat egiteko, eta ziko gara. Lehenengoa izango da badira 3 aste, Mikel Urdangarinena. Eta bigarrena, zein behar dugu? Zerrak ez dut kantako behar dugu bigarrena? Egina, zan dugu behar egina? Egina, etzakitena. Ja, inbeste daki, ja, zakila, zeko behar dugu.
egina eta lagunduko dugu Idoia banderoarekin. Eskerrik asko.
You're insecure.